Iyo havuzwe inkuru z'urukundo zabaye mu mateka y'isi haza Romeo na Juliette ndetse na Jacques na Rose. Izo ni inkuru z'urukundo zakoze ku mitima ya benshi mu myaka ishize, zikaba zarahamyaga urukundo nyakuri. Uwavuga ko inkuru y'urukundo rwa Prince Kid na Elsa nayo ikwiye kujya muri izo ntiyaba abeshye. Abasore benshi nyuma yo kubona inkuru y'aba bombi bagaragaje ko bifuza umukobwa ufite urukundo rwinshi nka Iradukunda Elsa wabaye nyampinga w'u Rwanda mu 2017. Yarwaniye urukundo rwe kugeza ubwo n'abafunzwe, nyamara benshi iyo bigezeho bigoye bahita bava mu rukundo. Elsa yabaye igisobanuro cyiza cy'urukundo nyakuri. Umusobanuzi wa filime Rocky Kimomo Kirabiranya mu kiganiro aheruka kugirana na Isimbi TV yabajijwe umukobwa yakifuza ko bakundana ndetse bishobotse akamushaka mu babaye nyampinga b'u Rwanda. Nta kujijinganya ahita avuga ko Elsa ari we mukobwa yashaka kuko yerekanye urukundo rw'ukuri akarurwanirira. Tekereza yuko nka Rocky buriya aza narongora ni ukurongora nka Miss Rwanda, ni ukurongora nka Briane, nyine abantu nk'abo nabo Miss barimo bari komporopoza nabo baba barimo, ariko barimo babaye abagore. Ngenda kubaza umwe ubu nari kurongora baramutwaye man Elsa. Kubera iki? Sonye se ibintu yakoreye umugabo we amurwanaho kugeza naho abifungiwe man. Karakantu karankomye ndavuga ni kano kana koze. Uravuze utubundi umugore nkeneye n'uyu ngo. Ariko bose ni sawa, ni fresh, ariko karaka geste yakoze ngiye kankoza ati umuntu urwanirira umugabo, arwaniriye iniga ye arayifungiwe bigenza ukunuko. Zabana nyine kidaranyibye nako. Nyimara kureba iyi video nahise ntekereza inkuru y'urukundo rwa Prince Kid na Elsa, nsanga ni inkuru idasanzwe kandi itazibagirana mu mateka y'u Rwanda. Mbese iyi nkuru izigwa no mu mashuri yandikwe mu bitabo by'inkuru z'urukundo nka Jacques na Rose cyangwa Romeo na Juliette. Nuko nahise ntekereza gukora inkuru irambuye ku rukundo rw'aba bombi kuva ku munsi wa mbere kugeza ku wa nyuma babanye. Nahise nibaza nti ese Elsa ni muntu ki? Prince Kid ni muntu ki? Ese urukundo rwabo rwatangiye gute? Uko Elsa yarwanira urukundo rwa Prince Kid kugeza bakoze ubukwe ni gute? Ese ubundi Prince Kid na Elsa ubu bari he? Ese ko bivugwa ko batorotse, batorokeye he? Ni irihe somo twe dukwiye kubigiraho? Ese urukundo nyakuri koko ruracyabaho? Nguhaye ikaze wowe ukomeje kudukurikira. Aka ni kakanya k'ikiganiro It's a Love Story, aho tugaruka ku nkuru z'urukundo zaba iz'ibyamamare ndetse n'izindi nkuru z'urukundo zitangaje. Ndagira ngo kuri iki kiganiro akantu ku kandi hataza kugira na kimwe kigucika. Nk'uko mubyumvise mu ncamake, tugiye kugaruka ku nkuru y'urukundo rwa Prince Kid na Elsa, turebere hamwe byinshi utigeze ubwirwa. Miss Elsa ni muntu ki mu by'ukuri? Izina ye ni Iradukunda Elsa. Yavutse ku itariki ya 25 mu kwa gatatu mu 1998, avukira i Kigali mu Rwanda mu bitaro byo kwa Nyirinkwaya. Ni umwana wa kane mu muryango we waba ugizwe n'abana 8, abakobwa 6 n'abahungu 2. Akaba akoresha indimi 3 zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse akanumva Igifaransa nubwo kukivuga bimugora. Umubyara yitwa Mana Samuel, akaba akora akazi ko kuvunja amafaranga, naho nyina umubyara yitwa Mukandekezi Christine, ni umucuruzi usanzwe wikorera. Miss Elsa yize amashuri y'incuke n'abanza ku ishuri rya La Petit Prince. Ageze mu wa 4 w'amashuri abanza yaje guhindurirwa ishuri ajya kwiga kuri Centre Scolaire Utunyenyeri, aho yigiye umwaka wa 4 kugera asoje amashuri y'abanza mu wa 6. Imyaka 2 ya mbere mu mashuri yisumbuye yayize kuri International Window Imbarara muri Uganda, ahita ahindura ishuri yerekeza muri King David Academy i Kigali, aho yize kuva mu wa 3 w'amashuri yisumbuye kugeza yasoje, aho yarangije mu ishami rya Literature, Economics na Geography mu mwaka w'amashuri wa 2016. Elsa yakuze yumva yakwitabira ibikorwa byose bya leta ndetse n'ibikorwa byo gufasha. Umukino akunda ni ukoga, akaba yaratangiye kujya koga ku myaka 10. Akunda kandi no gusoma ibitabo kenshi bishingiye ku nkuru zabayeho. Uretse kuba Elsa yarabaye nyampinga w'u Rwanda mu 2017, ni umunyamideli, akaba yaratangiye kumurika imideli ku myaka 16 gusa y'amavuko.
Elisa yamenyekanye cyane ubwo yitabiraga irushanwa ry'ubwiza rya Miss Rwanda mu 2017 biza kuba akarusho ku itariki ya 25 mu kwa kabiri 2017 ubwo Iradukunda Elisa yambikwaga ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda ahigitse bagenzi be. Yiyamamarije mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba tariki 14 z'ukwezi kwa mbere mu 2017 yegukana ikamba rya Miss Rwanda 2017 ku itariki 25 mu kwa kabiri nk'uko twari tubivuze, akaba yari asimbuye Mutesi Jolly wari umaze umwaka afite iryo kamba. Mu 2016 akaba aribwo yari yaryegukanye. Iradukunda Elisa yahise ahabwa imodoka nziza yo mu bwoko bwa Suzuki Swift, ikaba yari ifite agaciro ka miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda, ahabwa umushahara w'amafaranga 800,000, bivuze ko ku mwaka yahawe miliyoni 9,600,000, hakiyongeramo n'ibindi bihembo bitandukanye yagenewe na Rwandair, kompanyi nyarwanda itwara abagenzi mu ndege. Rwandair yamuhaye itike yo gutembera mu ndege aho ashatse hose ku isi. Prince Kid we mu by'ukuri ni muntu ki? Amazina ye nyakuri ni Ishimwe Dieudonné, akaba yaramamaye nka Prince Kid. Yavutse ku itariki 3 mu kwa gatatu mu 1990. Uyu yabaye umuhanzi mu myaka ishize, akaba yari umuraperi aho yakoze indirimbo zitandukanye zirimo iyitwa Nkomeza yakoranye na Tom Close, akaba ariwe yamenyekanye cyane. Ove wiki mu gihugu zigendwamo n'abifite cyangwa abashoramari bifite bikomeye, kabavuge uniza byo iyo tujyanye nawe duca kuri batatu babiri bakagwa ingimbi, umusore n'uwashatse umusaza abari bagenzi bawe. Rero ubwoba bagenzi banjye nanjye ubwanjye nuko ndagusabye umukozi wanjye Nkomeza, ndagusabye umukozi wanjye nuse umukozi wanjye. Iyi niyo ndirimbo benshi bamuzimo, gusa Prince Kid yakoze n'izindi. Nyuma yaje kuva mu muziki ayoboka iy'ubushabitsi, akomeza akoresha izina rya Prince Kid ryamamaye cyane ubwo yatangiraga gutegura irushanwa rya Miss Rwanda abinyujije muri kompanyi ye ya Rwanda Inspiration Backup. Biragoye kubona amakuru menshi kuri Kid nk'aho yize, ababyeyi be n'ibindi kuko ntiyakunze kubitangaza. Gusa mu 2016 Prince Kid yavuzwe mu nkuru z'urukundo na Teta Sandra, nawe aza kwemera ko ari we mukobwa yakunze bwa mbere. Muri uwo mwaka ubwo yari yitabiriye ikiganiro Code 250, Ishimwe Dieudonné yabajijwe ibibazo byinshi ndetse umunyamakuru aza no gukomoza ku kibazo cyamubazaga umukobwa yaba yarakundanye nawe kubwe yumva adateze kwibagirwa ndetse n'icyo atandukaniyeho n'abandi. Aha Ishimwe Dieudonné yahise ahamiriza umunyamakuru ko mu buzima bwe yakundanye n'umukobwa umwe ari we Sandra Teta, bakundanye akirangiza kaminuza ubwo yari afite imyaka 26, ndetse nyuma yo gutandukana nawe akaba atarongeye gukundana kugeza ubwo. Dore ko nta n'indi nkuru y'urukundo yigeze avugwamo kugeza ashyingiranwe na Miss Elisa. Yagize ati, umukobwa nakundanye nawe yari Teta, ariko kuvuga ngo ikintu cyo kutamwibagirwaho nyine nuko ari we wabanje. Ni ibintu biri aho ngaho, ariko nta kindi kintu kiri special kuko nta bakobwa benshi nakundanye nabo. Ku rundi ruhande Teta Sandra we yavuzwe mu rukundo n'abantu benshi barimo Derek San wahoze mu itsinda rya Active Again, gusa kuri ubu akaba ari umugore wa Weasel wamamaye aririmba mu itsinda rya Good Life ryashinze imizi muri Uganda no muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba muri rusange. Ngayo nguko noneho tugeze mu gice cyari gitegerejwe na benshi. Nyuma yo kumenya ubuzima bwa buri umwe, ubu noneho tugiye kurebera hamwe iby'inkuru y'urukundo rwabo. Ese Prince Kid na Elisa mu by'ukuri batangiye gukundana ryari? Urukundo rwabo ubundi yamenyekanye mu itangazamakuru ubwo hajyaga hanze amakuru y'uko Prince Kid yatawe muri yombi. Iyi nkuru niyo yatumye urukundo rw'aba bombi rujya ku mugaragaro nyuma y'igihe bakundana mu ibanga rikomeye cyane. Ku itariki ya 25 mu kwa kane mu 2022, Ishimwe Dieudonné wayoboraga Rwanda Inspiration Backup yateguraga Miss Rwanda yatawe muri yombi akurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byavugwaga ko yakoreye abakobwa bitabiriye iri rushanwa mu bihe bitandukanye.
iki gihe nibwo hanatangiye kuvuga ko urukundo rwe na Miss Iradukunda Elisa rwaba rugeze aharyoshye kubera ko uyu mukobwa yagiye amurwanirira ishyaka kugeza ubwo nawe yaje gufungwa. Ku itariki ya 9 mu kwa gatanu mu 2022 nibwo hasakaye inkuru y'uko Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka 2017 Iradukunda Elisa yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB akurikiranweho ibyaha byo kubangamira iperereza ku birego bishinjwa Ishimwe Dieudonné. Miss Iradukunda Elisa yatawe muri yombi ku cyumweru tariki ya 8 muri uko kwezi. Amakuru yavugaga ko kuva Ishimwe Dieudonné yafungwa, Miss Elisa yatangiye kujya areba abakobwa bose batanze ubuhamya ku ihohoterwa bagiye bakorerwa muri Miss Rwanda kugira ngo bazivuguruze imbere y'urukiko. Yari yarashatse noteri akajya agera kuri buri umwe ku wundi akamusinyisha ibaruwa ihakana ibyo yashinje Ishimwe. Icyo gihe abakobwa n'abandi bantu kuko harimo n'abasore batanze ubuhamya ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina Ishimwe ashinjwa barasinye. Iradukunda Elisa yakoze byose byari bigamijwe kurwanira ishyaka umukunzi we akaba na fiance nk'uko nawe byagaragaraga ku ibaruwa yagiye hanze avuga ko nta hohoterwa yakorewe ndetse ko n'ibyo yemerewe byose yabibonye nta ruswa atanze. Iyi baruwa igira iti: njyewe Iradukunda Elisa Miss Rwanda 2017 ufite irangamuntu nimero 1998 indi mibare yo nibanga nyuma y'amakuru avugwa kuri Ishimwe Dieudonné alias Prince Kid ukekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda, mbinyujije mu nyandiko mpakanye ko iryo hohoterwa ntaryo nakorewe ari imbere y'amarushanwa ndetse no mu marushanwa. Ibihembo byose nasezeranyijwe ndetse n'umushahara byose nabihawe nta kiguzi, nta na ruswa ntanze cyangwa ngo nyisabwe. Iyi baruwa akaba yarahise ayisinyaho ndetse inemezwa na noteri witwa Uwitonze Nasira. Muri icyo gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje aya makuru y'ifungwa rya Iradukunda Elisa aho rwavuze ko akurikiranweho icyaha cyo gukoresha impapuro mpimbano ndetse no kubangamira iperereza. Umuvugizi wa RIB Murangira Bitseri yagize ati: akurikiranweho ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano no kubangamira iperereza bifitanye isano n'ibyaha bya Ishimwe Dieudonné akurikiranweho. Afungiye kuri sitasiyo ya RIB Remera, iperereza rikaba rikomeje mu gihe dosiye irimo gutunganywa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Nyuma yo gutabwa muri yombi, igikuba cyaracitse ku mbuga nkoranyambaga. Benshi batangira kuvuga ku rukundo rwa Prince Kid na Miss Elisa, bavuga ko Elisa ariwe mukobwa ugifite urukundo nyarwo ku buryo yarwanira umukunzi we kugeza ku mwuka wa nyuma. Kuva ubwo hatangiye kuvuga inkuru nyinshi ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe batangira kuvuga bati Elisa atwite inda ya Prince Kid akaba ari kurwanirira se w'umwana we. Amaze gufungwa, umubyeyi we Mukandekezi Christine yararize aratakamba imbere y'itangazamakuru asaba ko umukobwa we yafungurwa kuko kubwe asanga arengana. Atazi umuntu atabizi, ababyeyi bose babyumve bansabire na nyakubahwa Jeannette Kagame amfashe andebera umwana pe, kuko birababaje cyane umwana kubesherwa ngo aratwite mu itangazamakuru bikavugwa hose bakabyararaza. Rwose amfashe arebe ukuntu arengera uriya mukobwa akamubohora umukobwa. Yavuye mu rugo agiye gusenga aza kuduhamagara atubwira ko RIB imuhamagaje. Tubonye butangiye kwira dutangira kujya tumuhamagara ariko telefone ye yari yavuyeho. Uyu mubyeyi yavuze ko bigeze saa 2 z'ijoro aribwo yagiye kubaza kuri RIB, ahageze aza kubwirwa ko umwana we asigaranwe n'urwego rw'ubugenzacyaha. Muri iki kiganiro uyu mubyeyi yagiranye n'itangazamakuru yakomeje gutakamba asaba ko umukobwa we yafungurwa, anahakana amakuru yavugwaga ko umukobwa we yaba atwite inda ya Prince Kid nyiri Rwanda Inspiration Backup. Umwana gufungwa, umwana akarara ku isima. Ejo yaraye nta kenda afite, uko yavuye gusenga yambaye amakanzu, ntitwamenye uko ntituzi ukuntu afunzwe, nta kintu tuzi. Wowe nk'umubyeyi bivugwa. Uyu mubyeyi yasabye ko umwana we yarekurwa kuko asanga nta cyaha gikomeye yakoze cyatuma akomeza gufungwa. Ati: ndifuza ko ababyeyi babyumva bakansabira umwana wanjye agafungurwa.
kuko birababaje cyane. Umukobwa wanjye ni umwana w'umunyarwandakazi witangira igihugu anakora ibikorwa byiza. Nyuma y'iminsi 16 afunzwe, Miss Elisa yafunguwe by'agateganyo. Tariki ya 25 mu kwa gatanu 2022 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko Miss Iradukunda Elisa wari umaze iminsi afunzwe arekurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze. Iradukunda akimara kumva ko arekuwe by'agateganyo yishimiye icyemezo cy'urukiko, cyane ko ari nabyo yari yaburanye asaba. Mu kugaragaza ibyishimo bye yahobeye inshuti ze zari zaje kumushyigikira. Nyuma yo gufungurwa, Miss Elisa yamaze igihe kinini atongera kugaragara mu itangazamakuru ndetse nta n'ifoto asangiza abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze. Icyo gihe Prince Kid we yagumye muri gereza atagera kuburana ku byaha bigera kuri 3 yaregwaga, birimo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa gukoresha ishimishamubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Amakuru yavugaga ko Ishimwe uzwi cyane nka Prince Kid yarezwe n'abakobwa 4 bitabiriye Miss Rwanda, ko yabakoresheje ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Mu rubanza rwa Prince Kid havuzwe byinshi, yitaba urukiko inshuro nyinshi aburana, gusa ibyo ntabwo ari byo turi bugarukeho cyane ko atari byo byatuzinduye. Ese ni bande bamureze? Hagati aho tutarakomeza, banza ukanda aho handitse subscribe, ukande no kukazogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose dushyiraho. Ikindi, iki kiganiro nikirangira wibuke kuduha comment utubwire uko wabibonye cyangwa utubwire icyo twazagarukaho mu biganiro biri imbere. Ni iyihe nkuru yindi y'urukundo wifuza ko twazakubwira? Hari abagarutsweho cyane mu rubanza rwa Prince Kid banibasiwe cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Miss Mutesi Jolly wabaye nyampinga w'u Rwanda mu 2016 na Muheto Nshuti Divine wabaye nyampinga w'u Rwanda mu 2022. Nyuma y'amezi agera ku 8 atawe muri yombi ari nakaburana mu rukiko, Prince Kid yaje kugirwa umwere ku byaha yari akurikiranweho. Urukiko rutegeka ko ahita afungurwa. Ku itariki 2 mu kwa 12 mu 2022 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwagize umwere Ishimwe Dieudonné wamenyekanye nka Prince Kid waregwaga ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa gukoresha ishimishamubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Urukiko rwanzuye ko Prince Kid agirwa umwere kuko nta bimenyetso bikomeye byatanzwe bigaragaza ibyaha byakozwe. Nyuma yo kugirwa umwere yagombaga guhita afungurwa agasohoka muri gereza ya Mageragere aho yari afungiye. Kuri uwo munsi, mu nzira zerekeza kuri gereza ya Mageragere, umuhanda wari urimo imodoka nyinshi z'abakunda uyu musore bari baje no kumwakira bakamuramutsa, barimo umukunzi we Miss Iradukunda Elisa, Miss Iradukunda Liliane, Umugabekazi Liliane, umubyeyi wa Davis D n'abandi biganjemo abanyamakuru. Gutegereza umwanya munini, Prince Kid yasohotse muri gereza ku isaha ya saa 11 zuzuye. Agisohoka muri gereza yasanganiwe n'itangazamakuru avuga amarangamutima ye nyuma yo gufungurwa, aho yashimiye abantu bose bamubaye hafi, abamweretse urukundo, anashimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ati n'inzego z'ubutabera zo mu Rwanda ndetse na leta y'u Rwanda kuba yashyizeho gahunda y'ubutabera nk'ubu, ariko nanone mboneraho n'umwanya wo gushimira cyane cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubera ko ubwo benshi bari batekereje cyangwa se baciye n'iteka ko ibintu byarangiye, yego yababajwe n'ibyabaye nk'umuntu ushyira iterambere ry'umwana w'umukobwa imbere, ariko mu bushishozi bwe, mu bunararibonye bwe, asoza avuga ko yifuza ko ubutabera bwakora akazi kabo. Umusore wari utegerejwe na benshi mu nshuti ze yavuze ko ukuri kwari kuzagaragara uko byagenda kose. Amaze gufungurwa nibwo inkuru z'urukundo rwe na Miss Elisa zongeye kugarukaho cyane mu itangazamakuru. Nyuma y'uko Prince Kid afunguwe, Elisa binyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yahise yifashisha indirimbo Ibuye ya Vestine na Dorcas irimo amagambo ahamya gutsinda umwanzi mu gihe yaguhigaga, ariko n'imisinzi ikaza kuboneka. Ni indirimbo ibivuga ko igihe atari yagatsinze yabonaga ibibazo imbere ye, ashimiye Imana kuko umukunzi wafunguwe.
ku wa munani mu kwa kabiri mu 2023 nibwo hatangiye kuvugwa inkuru ko Miss Rwanda wa 2017 Iradukunda Elsa yambitswe impeta mu buryo bw'ibanga na Prince Kid. Nyuma y'iminsi mike bivugwa ko yambitswe impeta nibwo Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid na Iradukunda Elsa wabaye nyampinga w'u Rwanda mu 2017 basezeranye imbere y'amategeko. Ni umuhango wabereye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo ku itariki 2 mu kwa gatatu 2023. Ni umuhango Prince Kid na Miss Elsa Iradukunda bari bahisemo gukora mu ibanga ntihafatwa amafoto n'amashusho, dore ko abitabiriye bose batari bemerewe gufata amafoto. Nyuma yo gusezerana imbere y'amategeko, urukundo rwa Prince Kid na Elsa rwakomeje kugurumana, baterana imitoma karahava. Nko ku itariki 3 mu kwa gatatu 2023, nyuma y'umunsi umwe ubukwe bubaye, Iradukunda Elsa yateye imitoma Prince Kid wizihiza isabukuru y'amavuko kuri izo tariki buri mwaka. Byari nyuma y'amasaha make basezeranye imbere y'amategeko. Uyu mukobwa abinyujije mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze yagize ati: "Isabukuru nziza nshuti yanjye magara ku bw'undi mwaka, ndakwifuriza ibyiza byose, Nyagasana guhaza ibyishimo, imigisha, intsinzi n'urukundo, ndagukunda cyane." Ku wa 25 muri uko kwezi kwa gatatu n'ubundi nibwo Iradukunda Elsa nawe yujuje imyaka 25 y'amavuko. Prince Kid nawe amutera imitoma mu magambo aryoheye amatwi. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, Prince Kid yagize ati: "Yubile nziza ku mugore wanjye mwiza, akaba n'umufasha muri byose. Utuma umunsi wanjye umbera urumuri, kandi ndishimye cyane ku mwanya wose umarana nanjye. Sinshobora gutegereza kwizihiza iminsi myinshi y'amavuko hamwe nawe. Ndagukunda." Mu kwezi kwa 7 2023 nibwo Miss Elsa yakoreye ibirori byo gusezera ku bukumi bizwi nka bridal shower. Ni ibirori byitabiriwe n'inshuti za hafi za Miss Elsa, nabyo biba mu ibanga rikomeye ku buryo byamenyekanye mu itangazamakuru hashize iminsi ibi birori bibaye. Mu kwezi kwa munani tariki 31 mu mwaka ushize 2023, Prince Kid yasabye na Miss Iradukunda Elsa wabaye nyampinga w'u Rwanda mu 2017 mu birori byabereye mu busitani bwa Jaria Hall and Garden i Kabuga. Byitabiriwe n'inshuti n'imiryango y'aba bombi barimo Mushyoma Joseph washinze East African Promoters, akaba ari nawe pari wa Prince Kid, Keti Bashabe, Masambi Intore wanaririmbye mu bukwe, Platini P, Miss Iradukunda Liliane, Miss Nimwiza Megan Maria Yohana, Ingabire Marie Makire, Lieutenant Colonel Simone Kabera, umuvugizi wungirije wa RDF n'abandi. Abahanzi buje ibigwi mu muziki w'u Rwanda, Masamba Intore na Maria Yohana baririmbye Miss Iradukunda Elsa asanganira umukunzi we Ishimwe Dieudonné Prince Kid. Nyuma yo gusaba no gukwa, aba bombi bakoze ubukwe bw'agatangaza bwaciye igikuba ku mbuga nkoranyambaga, dore ko ari ubukwe bwari butegerejwe na benshi. Ku mugoroba wo ku itariki ya 1 mu kwa 9 mu 2023 muri Intare Arena nibwo habereye ibirori by'ubukwe bwa Ishimwe Dieudonné na Iradukunda Elsa. Aha aba bombi basezeranye imbere y'Imana muri Shiloh Prayer Mountain. Nyuma bakira bitabiriye ubukwe bwabo mu birori byaranzwe n'udushya twinshi. Udushya twaranze ubu bukwe nuko igifunguzo cyasigiwe Miss Iradukunda Liliane. Muri ubu bukwe Miss Iradukunda Elsa yafashe umwanya anagira indabyo abakobwa bari batashye ubukwe bwe ngo arebe ugiye gukurikirwa kuva mu rungano. Ni indabo abakobwa bose baba bifuza gusama, bigahita bica amarenga kuzisabye ari uzakurikiraho gukora ubukwe. Akizisama, Iradukunda Liliane wanakurikiye Miss Iradukunda Elsa mu kwegukana ikamba rya Miss Rwanda yahise yerekeza ahari hicaye umusore bakundana. Abari mu bukwe bose babahundagazaho amashyi y'urufaya. Kandi Prince Kid yanyujijemo avangira umuziki abatashye ubukwe bwe.
ubwo ubukwe bwari bugeze hagati, Ishimwe Dieudonné wamamaye nka Prince Kid n'umugore we Miss Iradukunda Elsa bagiye guhindura imyambaro. Bagarutse mu cyumba cyabereyemo ubukwe, Prince Kid yaratunguranye ahita ajya ku buhanga bw'ibyuma atangira kuvanga imiziki acurangira umugore we ndetse n'abashyitsi bari mu bukwe bwabo. Ibirori biba ibindi bindi. Prince Kid yamaze iminota nka 15 acurangira abitabiriye ubukwe. Ni kimwe mu bihe by'ingenzi byaranze ibi birori, byanyuze benshi mu babyitabiriye. Akandi gashya karanze ubu bukwe ni uko Prince Kid yatsinze igeragezwa. Uti gute? Mbibutsa ko iki ari ikiganiro It's a Love Story. Muduhe igitekerezo cy'ikindi cyamamare mwifuza ko twazavugaho. Ikindi niba utarakora subscribe, ibuka banza upozinge gato uyikande, ubundi dukomezanye ujye ubona buri kimwe dukozeho. Ubwo ubukwe bwaganaga ku musozo, Prince Kid yahawe igeragezwa ryashoboraga gusiga inkuru iyo aza kuritsindwa. Icyakora yararitsinze birushaho kuryoshya ibirori. Prince Kid yapfutswe mu maso, barangije bahamagara abakobwa benshi bari batashye ubukwe. Buri mukobwa akamuca imbere bagahana ibiganza kugira ngo aze kuvumbura umugore we. Uyu mugabo yahakanye abakobwa bose kugeza ubwo ageze ku mugore we ahita yemeza ko ari we koko. Ibyishimo byasaza bari buzuye icyumba cyabereyemo ubukwe. ntabwo ari we tunabashyire cyane harundi fata ibyo biganza niwe cyangwa se si we nawe uri kwihutira kuvuga banza utari kubyumva neza. Izi miliyoni twashoye mu bukwe n'utamumenya aziraho imfabusa. Bitari cyane ko turanywa ariko kamere genda gake. Haje uti niwe cyangwa se si we? yashidikanyije mufati muri ibyo biganza byawe mbwira niwe cyangwa se si we? Tugarutse inyuma gato, Prince Kid nyuma yo kugirwa umwere ku itariki ya 2 Ukuboza 2022, ubushinjacyaha bwaje kujuririra icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge cyo kugira umwere Ishimwe Dieudonné ku byaha yari akurikiranweho by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ku wa 15 Mutarama 2023 nibwo ubushinjacyaha bwajuririye icyo cyemezo. Icyo gihe Prince Kid yongeye gusubira mu manza aburana ku bujurire bw'ubushinjacyaha. Aha yagiye yitaba urukiko inshuro nyinshi aherekejwe na Miss Iradukunda Elsa wamubaye hafi kuva ku munsi wa mbere afungwa. Tariki ya 13 mu kwa 10 mu 2023 urukiko rukuru rwakatiye Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 2 rumuhamije ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimishamubiri rishingiye ku gitsina. Mu isoma ry'uru rubanza yaba Ishimwe Dieudonné n'abamwunganira mu mategeko nta wari uri mu rukiko mu gihe ubushinjacyaha bwo bwari buhagarariwe. Prince Kid yakatiwe nyuma y'ukwezi kumwe n'iminsi 12 akoze ubukwe na Elsa. Inkuru yaciye igikuba ku mbuga nkoranyambaga. Benshi bibaza kuri Miss Elsa wari ugiye gusigara ari wenyine nyuma y'iminsi akoze ubukwe. Nyuma yo gukatirwa, Prince Kid na Elsa baburiwe irengero. Nyuma y'uko Prince Kid akatiwe, n'ubu ntawe uzaherereye yewe n'umufasha we. Hagiye havugwa inkuru nyinshi, bamwe bavuga ko aba bombi baba bari muri Amerika, abandi bati bari muri Canada, Dubai, Qatar n'ahandi henshi. Gusa mu by'ukuri ntawuzi aho bari. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda
mu kiganiro yagiranye na Max TV yabajijwe kuri Prince Kid waburiwe irengero avuga ko Prince Kid yatanga ikirego cy'ubujurire yari gukomeza akidegembya kuko ntabwo yari gufatwa ngo afungwe. Ati niba atarajuriye urubanza rwabaye itegeko, nafatwa azashyikirizwa gereza cyangwa se we yishyikirize gereza. Yakomeje avuga ko iyo udahari hatangwa impapuro zo kugufata. Ati ibihugu byinshi biri muri Interpol, abatorotse ubutabera, abatarashyize mu bikorwa ibihano bahawe bashyirirwaho impapuro zibata muri yombi. Bwana Alain Mukurarinda yongeyeho ko kuba Prince Kid yarahawe igihano cy'imyaka 5 gisazi y'imyaka 10 ishize. Itegeko rivuga ko igihano cy'igifungo kigira agaciro kuva ku mwaka umwe kugeza kuri 5 yishize kirasaza, noneho gita agaciro cyangwa se kigasaza mu myaka 10. Burya icyaha nacyo kirasaza, usibye ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu nibyo bidasaza, ariko ibindi byose birasaza. Niba Prince Kid yaraburiwe irengero kugeza uyu munsi, ashobora kuzongera kugaragara nyuma y'imyaka 10 ibyaha aregwa byarashaje, cyangwa se akazafatwa agafungwa. Ese urukundo nyarwo ruracyabaho? Njye ndakeka inkuru y'urukundo rwa Prince Kid na Elsa ihagije kugira ngo itange igisobanuro kuri iki kibazo. Wowe urabyumva gute? Ntubyihererane, jya muri comment utubwire. Ikindi, ku bantu mukunda ubuvanganzo n'ibisigo, musacinge channel yacu yitwa Kora Umwuzuro, cyangwa mukande kuri link iri pinned hano hasi muri comment. Hari ibisigo byiza, igishya cyitwa ay'abakobwa, muraza kugenda mubonaho n'ibindi. Channel yitwa Kora Umwuzuro. Ni naha dusorera iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. It's a love story. Mwakoze kubana natwe, naho ubutaha muhahe muronke.